Hello! Dobrodošli na YouTube kanalu English with Naya ili Engleski sa Najom. Mi počinjemo sa kursom A1 namijenjen za početnike u učenju engleskog jezika i za one koji smatraju da nisu naučili dovoljno engleski od samog početka. Prva lekcija jeste hello, zdravo. U ovoj lekciji ćemo se upoznati kako da se predstavimo, kako da predstavimo druge osobe i naučit ćemo nešto o glagolu to be. Pa hajde da počnemo. Hello, I'm Paula. Zdravo, ja sam Paula. Hello, I'm Josef. Zdravo, ja sam Josef. Listen, say your name. Slušaj, kaži tvoje ime. What's your name? Kako je tvoje ime ili kako se zovete? Am, are, is jesu present simple oblik od glagola to be, odnosno sadašnji oblik od glagola to be. Mi znamo da glagol to be izgleda I am, ja sam, you are, ti si, he is, on je, it is, ono je, she is, ona je. I sada množina we are, mi smo, you are, vi ste, they are, oni su. I ovdje imamo prisvojne zamjenice my and your. Moje, tvoje. Dakle, your može biti prevedeno kao i vaše. Read and listen. Čitaj i slušaj. Hello, I'm Pablo. What's your name? Zdravo, ja sam Pablo. Kako je tvoje ime? My name's Mika. Moje ime je Mika. Hello, Mika. Zdravo, Mika. Dakle, hajde sada počnemo ovako. Hello, I'm Naya. What's your name? Zdravo, ja sam Naya. Kako je tvoje ime? My name's, hajde kažemo, Linda. My name's Linda. Hello, Linda. Zdravo, Linda. Možemo tako da vježbamo. Ajde sad probajte vi. Odlično. Hajde sada nastavimo sa listen and repeat. Slušaj i ponovi. Grammar spot. Odeljak za gramatiku. Am je jednako kao I am. Odnosno to znači ja sam. Am je isto što i I am. Names je isto što i name is. Dakle, ime, moje ime je name is. Na primjer, I'm Pablo. Isto kao i rekao I am Pablo. What's your name? Isto je kao i what is your name? I sada what's je isto kao reći what is. My name's Mika ili my name is Mika. Moje ime je Mika. Stand up and practice. Ustani i vježbaj. Hello, I'm Naya. What's your name? Zdravo, ja sam Naya. Kako je tvoje ime? Možemo reći i hello, I am Naya i what is your name? Sada vi odgovarate my name's ili my name is i kažete vaše ime. Introduction, odnosno poznavanje. This is, ovo je. Sada ćemo upoznati dvije osobe jedna drugoj. Dakle, imamo sada Ben, this is Mika. Bene, ovo je Mika. Mika, this is Ben. Mika, ovo je Ben. Hello, Ben. Zdravo, Ben. Hello, Mika. Zdravo, Mika. Dakle, Pablo poznaje Miku sa Benom i Bena sa Mikom. Ben, this is Mika. Na primjer, možemo koristiti kao Mirza, this is Sanita. Sanita, this is Mirza. Hello, Mirza. Hello, Sanita. Na primjer, upoznali smo Sanitu sa Mirzom. Listen and repeat. Slušaj i ponovi. Sada treba da vježbate u paru od 3 ljudi. Dakle, vi treba nekoga upoznati
upoznati dvije osobe. Na primjer, hello, this is Lina. Zdravo, ovo je Lina. Lina, this is Ahmed. Lina, ovo je Ahmed. Sada će Lina reći hello Ahmed, a Ahmed će reći hello Lina, odnosno zdravo Lina i zdravo Ahmede. Sada vi popunite neka imena i vježbajte ovu lekciju za još dvije osobe. Naša sljedeća vježba jeste Nice to meet you. Drago mi je da smo se upoznali. Read and listen. Čitaj i slušaj. Hello, my name's Judy Koblenz. Hello, I'm Robert Smith. Nice to meet you. And you. Zdravo, moje ime je Judy Koblenz. Zdravo, ja sam Robert Smith. Drago mi je da smo se upoznali. I meni. Odnosno, kažemo ovdje, možemo reći nice to meet you too. Drago je i meni da smo se upoznali. Sljedeća vježba jeste listen and repeat. Slušati i ponoviti. Sada treba da vježbate u paru, odnosno da treba vježbate sa još jednom osobom. Say your first name and surname. Kažite vaše prvo ime i prezime. Hello, my name's. Na primjer, kažete ime i prezime. Sljedeća osoba kaže hello, pa kaže svoje ime i prezime. Nice to meet you. And you. Ili nice to meet you too. Drago i meni da smo se upoznali. Sljedeća vježba. Listen to the English names. Slušati engleska imena. James Bond, Robert Taylor, Henry Baker. Ili ženska imena Susie Walsh, Anita Johnson, Catherine Smith. Choose a name. Stand up and say hello. Izaberite ime, ustanite i kažite zdravo. Izaberite neko od ovih imena i kažite zdravo. Evo primjera. Hello, I'm James Bond. Zdravo, ja sam James Bond. Hello, I'm, na primjer, Ahmed. James Bond kaže nice to meet you. I Ahmed može odgovoriti nice to meet you too ili samo and you. To je bilo sve za danas. Mi nastavljamo s kursom, ne brinite. Od vas se očekuje samo da učestalo gledate i zapisujete što kažemo, iskoristite slobodno vrijeme. Ako vam se sve ovo sviđa, onda se pretplatite na mom kanalu. Pretplata na YouTube kanalu je besplatna, kao i ovaj kurs je besplatan. Preporučite prijateljima koji žele učiti engleski jezik i onima za koje znate da nisu u mogućnosti platiti kurs engleskog jezika, a voljeli bi da nauče. Ja vas sada pozdravljam do sljedećeg gledanja i slušanja. Bye bye!